Andatu muri match yari yabakomereye cyane na Sande Adetunji Damila uyu munya Nigeria utari mu bihe bye byiza utayirukaga igitego nicyo yatsinze nacyo buryo yagitsinzemo ni cross isa nk'iyamuguyeho ariko nyine amanota atatu kwa Al Hilal yari yakoze impinduka nanone abakinnyi babiri bonyine mu basanzwe babanzamo nibo yari yabanjemo umutoza Laurentio Nigira umugisha Jean Claude ndetse na Luzoro Nsita Ernest Munyekongo ariko nawe bahaye ubwenegihugu bwa Sudane abandi bose ni ababencheri kuva ku munyezamu nkuko n'ubundi yari yabikoze kuri Armelek yari yabikoze kuri APR naho hari habanjemo babiri gusa arabibazaga batese arimo arababikira ikipe ya Rayon Sport bazakina ku wa gatatu ariko n'umundi amaze igihe mbibutsa ko azakina na Berkane mu mikino ya CAF Champions League ya kimwe cya kane mu gihe ikipe ya Gorilla yo niba abakinnyi bayo n'ubundi basanzwe bamenyerewe ndetse na Kanamugire Roger baheruka kongeramo nawe wari wabonye umwanya wo kubanzamo mu gihe Victor Murda akirwaye yaravunitse kandi by'igihe kirekire Hezbon baramugaruye yahise abanza no kuri bench muri uwo mukino birangira rero Gorilla ikubiswe itsinzwe igitego kimwe ku busa bikomeza kuyishyira habi kuko ntabwo imerewe neza ikipe ya Gorilla nubwo yigeze kuba mu za mbere yo na Gasogi ariko nyuma yo kwandagazwa na Bugesera irongeye iratsinzwe ntabwo nayo imerewe neza rwose nireba nabi izisanga muri rwa rugamba nubwo amanota menshi yari yarayabonye mbere kuko nk'ubu ngubu ugiye kureba kuri ranking ikipe ya Gorilla irabarizwa ku mwanya wa 14 niho igeze amanota 22 irarusha ikipe ya 17 ya Rutsiro amanota 8 ariko Rutsiro ifite imikino 19 Gorilla irusha imikino 2 bivuze ngo ariko Rutsiro ifite ikirarane cya Al Hilal nanjye kuvuga ngo itsinze match zayo ebyiri why not yayitsinda kuko n'ubushize yarayitsinze amanota 6 hasigaramo amanota 2 gusa hagati yayo na Gorilla no kuza kwitonda rero kuri Kirasa Ale watangiye neza ariko ubu ngubu akaba yatangiye kureba inyuma ye niba nta uri kumwotsa igitutu Al Hilal irakurikizaho ikipe ya Rayon Sport kwa gatatu nkuko na rimaze kubikubwira mu gihe ikipe ya Gorilla igomba gukurikizaho ikipe ya APR Football Club undi mukino mu karere ka Rubavu ikipe ya Etincelle ntabwo yashoboye kubona amanota 3 ariko nanone ntabwo yatsinzwe match yayo umukino wa gatatu umutoza Bizimana Abdou Beken muri championnat ntabwo aratsindwa muri championnat ibiri ya mbere yarayitsinze uyu wo yawunganyije igitego cyabanje gutsindwa na Asanana Inosa umunyakamerone wavuye mu ikipe ya Rayon Sport ariko cyaje kwishyurwa na Ndikumana Arteta kuri assist y'umunyezamu Etincelle yarase n'uburyo bwinshi cyane ibyo rero birashyira habi Etincelle ndetse na Gicumbi n'ubundi zose ni muri rwa rugamba rwo guhunga kumanuka mu cyiciro cya kabiri Etincelle ifite amanota 18 muri match 21 irarusha Rutsiro amanota 4 ifite match 19 ubwo nafatiye kwa 17 dore ko inganya n'ubundi n'amagaju amanota 18 kuri 18 Gicumbi nayo ifite 28 muri match 21 ntabwo yari yizera Etincelle izakurikizaho AS Kigali hano i Kigali mu gihe ikipe ya Gicumbi izakurikizaho Al Hilal Omdurman Sports Club
undi mukino wabaye ku munsi w'ejo ni ikipe ya AS Muhanga nyuma y'igihe kirekire abanyamuhanga batayibona itsinda ku kibuga cyayo yabonye intsinzi ya 2-1 igitego cya mbere cyatsinzwe na Twizerimana Onezime nk'umwataka nyine nyuma y'akavuyo muri boxe abaca muri humye abaterekamo igitego cya mbere ndetse Jeremy Basiluwa igitego cyiza cyane na Praso Munyezamu aza kubona igitego cya kabiri ni igitego cya gatatu muri match eshatu ziheruka atsindiye AS Muhanga yatsindaga ikipe yavuyemo ya Rutsiro yaje kubona igitego cy'impozamarira cyatsinzwe na Nizeyimana Jean Claude Arias Rutsiro aya nama ekipe yose afite ibyago byo kumanuka mu cyiciro cya kabiri agasubirayo dore ko Rutsiro ari ya 17 n'amanota 18 Muhanga yatsinze n'ibyo ariko iracyari ku mwanya wa 16 irarusha Rutsiro amanota 2 gusa kandi irayirusha n'umukino nubwo ikirarane cya Rutsiro ari Al Hilal mu gihe irusha 2 ikipe y'Amagaju banganya imikino 20 bose. Uyu munsi iyi shampiyona irakomeza ikipe ya AS Kigali igiye kwakira ikipe ya Armelek igiye gukina na Armelek ya Darikonovic iri mu bicu iheruka gutsinda ikipe ya Al Hilal saa 6 kuri Kigali Pele nibwo umukino uza gukinwa. Ni AS Kigali iri ku mwanya wa 13 gutsinda iyi match byayicuma bikayinjiza muri top 10 ni Armelek iri ku mwanya wa gatatu gutsinda uyu mukino byatuma ikuraho APR igakura ya kabiri igahita igira amanota 30 kandi APR yabisigaye iyirusha umukino w'ikirarane kuko APR imaze gukina imikino 21 n'amanota 39 Armelek ifite 37 mu mikino 19 ubwo utsinze rero yaza mu bitogo bya mwene wabo Al Hilal ariko Al Hilal ikaba yaba iyirusha inota rimwe. Ni ikipe ya AS Kigali iheruka kwitwara neza muri shampiyona ndetse no mu gikombe. The process of getting into crypto trading felt really complicated for me. What surprised me about MBXC was how simple the sign-up process was. 37 mu mikino 19 ubwo utsinze rero yaza mu bitogo bya mwene wabo Al Hilal ariko Al Hilal ikaba yaba iyirusha inota rimwe. Ni ikipe ya AS Kigali iheruka kwitwara neza muri shampiyona ndetse no mu gikombe cy'amahoro yari yahatswe i Rubavu ariko ishobora gutahana inota rimwe 2-2 nubwo hazabaho umukino wo kwishyura. Uwo mukino uri ku saa 6:30 mu gihe nyuma yaho Rayon Sport iraza gukina na Mukura saa 9:30 ariko reka tubanze tunyure i Bugesera aho Bugesereza kwakira Musanze FC ku isaha y'isa 9. ni ikipe ya Bugesera imaze iminsi yitwara neza yo na Kamarade ifite amanota 28 mu gihe ikipe ya Musanze iri imbere kure n'amanota 29. iyi Musanze iramutse itsinze uyu mukino yakuraho yanganya na za Kiyovu 32 ariko ikaba irimo isatira na za Polisi kuko ubungu bifite amanota 29 iri ku mwanya wa 8. nayo ni match iza kuba ari nziza hagati ya Kamarade bana mwana ndetse n'umutoza Emmanuel Ruremeshi.
iyi jorone ikazakomeza no ku munsi w'ejo. Ubu nta guhagarara, nari ndimo mbabwira ko mu kirarane ikipe ya Al Hilal izakina na Rayon Sport ku munsi wo kuwa gatatu, ariko iyo mikino irakinwa nyuma, uwo mukino urakinwa nyuma y'uw'ejo. Ikipe ya Gasogi United saa 9 izakina n'Amagaju ariya kuri Kigali Pere, ndetse kuwa kabiri ikipe ya Kiyovu ikazakina na Marine. Ubu nta guhagarara muri iyi shampiyona kuko umunsi ku munsi barakina. Iyi ni journée ya 21 ariko amakipe amaze gukina imikino 21 ni makeya. Ikipe ya Gasogi nayo itamerewe neza nubwo amanota yakoreye mbere akiyisunika kuko iracyari muri 12 za mbere, ariko nayo iracyabarizwa muri kagatebo nakubwiraga kayo na za Gicumbi na za Gorira zatangiye neza. Yego ntabwo haracyarimo amanota menshi hagati yazo n'iza nyuma, ariko zigomba gukora attention kuko nka Muhanga itsinze indi match cyangwa se Rutsiro bo bagatsindwa baba barimo babasatira. Ubwo rero Gasogi irakina n'Amagaju, match nayo ikomeye. Gasogi ku munsi w'ejo saa 9 iramutse itsinze Amagaju noneho yabitangiye kugenda yizera. Burya abahanga muri iyi shampiyona nubwo ama equipe yiyongereye hakazamo za Al Hilal zirimo zigira ibinota byinshi, ariko ubundi bakubwira ko iri musatira amanota 30 mbere, nyuma yaho haza mu myaka yatambutse, nyuma yaho haza amanota 33. Bakubwira ko ayo manota akugumisha mu cyiciro cya mbere, nubwo birimo bigenda bihindagurika muri iyi minsi. Ubwo ni mu gihe nyine na Gicumbi nayo banganya amanota hafi aho ngaho. Turaje twerekeze kuri match ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Mukura. Yaje yitwa Maestro ariko araba yicaye muri stade kuri match ya kabiri ya shampiyona yikurikiranya, yitwa Ricao Pizarro. Abanyamahanga 8 baraye muri kampu ya Rayon Sport. Ni bande ese iruarebo baravuga iki? Rayon Sport Mukura saa 9 n'igice nyuma ya AS Kigali na Armelec. Iyo ni match itegerejwe cyane kuri iki cyumweru, niyo iza gusoza izindi match zose ziteganyijwe kuri iki cyumweru. Uberwe tambuka urebwe seruka